Naimbag nga orasyo amin gagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti padas, nga impatulo ti pagayam nga ingkam awagan iti pudno anagan na nga iso ni Brian Agustin ti apayaw. Ngam iti agdama agnanaeden iti La Trinidad Benguet. Intay nga roden rugyan abasaan ti padas ni Brian Agustin. Dear Manang Remy, naimbag nga orasyo. Diya ko nagpailingid, katawagan naklatan itinagan ko a Brian at taga-apayaw, nga biti agdama katadda akon dito'y La Trinidad Benguet, ta dito'y tinakasarakak, itinatalgad apang gadan. Manang siyak ti maikatlo iti lima nga agkakabsat, kat siyak laeng ti kastoy, amay sa abulsek. Diyak amo, no isukat di tigapuna, anay duma ti trato kanyak ti pamilyak. Nadakkelak ti kinarigat, iso nga idi agtawon akon, iti 12, insuro na ti amak nga agaywan itinuang, kat ison tinagbalin at trabaho. Dito yan man ang arugyak, ti agsalaysay. Busog ti inuang mi. Tapnosan niya agbisin into nyawit kon. Brian! Tatang day jay. Brian! Taramidan na kanyak. Salit ka, Beng. Apete ka sumumbat nga eh. Di nakita, Tatang! Pasensyakan. Talaga di kayo nakita. Tamo yung matabulsagak. Tonto! Gusto tatang maulaw ako nga pwede ka tatapis yung kanyag. Alala, yawid na kanta na yung madahin. Marigata na nga magna. Yawid ko pa'y tinuwang tayo tatang. Yawid na kaya muna sa mundo subliang di salitan nuang. Tarasam! Mala, ingkalaan ng tinuang Brian. Nuapay mo ngamen nga batim tinuang. Ingkalaan. Impilit niya ni tatang nga iso muna yawid ko nanang. Ay na, ingka katalaanan. Di ka nagsumba-sumbat taday. Malaman. Ingka yawidan. Brian, apok, agsasaibag ka manan. Lola, apay akas dyan kanyak. Kanain da nga gungot kanyak. Kasla ka gurgura dak. Saan apok? Awan ti anak akagurgura. Banog dala ang dayjay. Apay, mapanog ka din ni tatang barbartek Lola. Saan? Basta dahi ito'y timulam iti utok mo. Tunggal ung tanda ka, agkararag ka. Kat kidawam iti Diyos at arabayan na ka. Tapno di mo unay marik na ti kinaulpit kan ka ti pamilyam. Tandaan na makanayon day taapaw. Tandaan na. Maring tulungan na tani. Nagsakit ti tiyan ko. Apay mananaya. Nanya tamo nga eh. Hospital na kong tani. Diyak bagat di wadahi. Anay ko. Kapilitan ata di ka mamagasan dito balay. Iso sige. Hospital ka.
Pidong, anak ko, agnakam kamot nga taitan. Nana. Naalam ka no tinagduduma asakit mo iti kanay na panagsigsigarilyom. Ken panagbarbartek mau. Ikarig, Nana. Ijak amin na kita. Basta aging bagak lang. Ikarig. Brian, anya palat kukum ngay. Ingka nagpastor itinwang. O nanang, mapana ko. Apaman ama iwayway mo, agawid ka tap na makatulong ka dito balay. O nanang. Brian, nagawid ka adagos atap no makadigos ka apaw. O lola. Ay, nakakaasimot di apo ko. Sana nakakaasi nanang. Iso di man sang ka sa udayta. Sana nakakaasi ni Brian. Bidot dayta nanang. Mareng, inagmatan. Aganad ka pidong. Laglagi pam kay impag mo pailaeng. Well, tigagdanag. Sige, nako. Apaw, krabien, awan pa ila di amam. O nga rod lola, gaputan na yung bagan. Rinogyan naman hindi agbartag ka ng sigarilyo. Ay, jakman amaw. Kaslaw. Nay. Ay, sos, kunakun kat. Nabartag man hindi amam, Brian. Naulaw manay. Alay, matayaksan. Diyago na mo tinasakitan niya. Ay nasubag kan to mga men. Imbis na nagimbag kan, sinubyan pa ilang matiarak kan sigarilyo, idi nagimbag ka, itana karkaro manan, ti sakit arik naam. Agasandak ko dyan bagat, ti matay. Sinito na nayari ko na. Natangken ti ulo ti ama. Iti nagimbagan sinublian na lata dagiti bisyo na ket iti saan na nagbayag nagsakit manen ket nakarkaron. Tila nang papaagasan mi kankwana, impan mi iti doktor, arbularyo kanda dumapay, ngam ad-addaan na idalit. Umadani idin ti Paskwa iti taon 2004, isumeten ti ipapatay ti amak. Tatang ko. Tatang. Awanan ti amayo. Tatang. Itulod tayon iti sementeryo. Awanan ti amayo. Tatang. Alala. Magna kayo lata. Tapno makadaanon tayo niti simbaan. Sakbay ang maitulod iti Campo Santo. Magna kayo. Kumusta
Kumusta kayon si Dreng? Kastila ta, Uncle. Kit ay bulsa kakabsat yung ay. Adalita bala, Uncle. Ison samot nga minti malas iti biyagyaw. Diyan ka mo, Uncle. Diyan ka mo. Ti amok katisaw. Ngamin, manipod na ipas ngayon. Nagrigat ti panagbiagyaw nga aging gaita. Iso nga iso ti malas. Ngamin, awan ti maitultulong na kada kayo. Gapo iti kinabulsag na. Lola, nagsakit-sakit tinangay ko ngay bagbagat ni mismong uncle ko. Bye-bye amon apok, di mo ni kaskaso. Tinapatag si bibyak ka, kat uray bulsag ka. Makatultulong ka lata. Tapara kanyak. Nagdakulan aba nagtipa ng iway-way-way mo itinwang yaw. Nagdakul aba nagdayta apok. Apay nga taakas to'y matan ti marikrik nagmareng. Apay aya nanang. Nagkapuyak matan. Kasano aya ka kimapoy kay mutten amangan. Jakmet nga rod mapilit. Apas terken ti anyaman amakan anak ko. Kasya mo ti bagi mananang. No, kedeng kon. Aklunak. Basta ti ibilin ko kan ka anak ko. Tratwen yun itinasaya at ni Brian. Tadi na nagayatan ti panagbalin na abulsag. Day talaang anak ko. Lola, agimbag kan Di nakpagdanagan apok, tabakutakon. Napnag ako nagbibiyag. Lola? Kano, alaan ako niya po Diyos. Itulog ko na po. Sika lang amin di pampanunutag apok. Sika di makagapon. Di nagpanawan, Lola. Di nagpanpanawan. Kumusta ka, nanang? Bilinin ka, Alphon. Apay, nanang, anyat ibilin niyo. Inton awan akon. Diyo tagtagipasitan ni Parayan. Kasyan yukit di kuma. Asino kumaya timang tagtagibasit iti dadya abulsag. Amok. Nadagsan tirik na yukan kuana. Ngam kaasin to. Day talang tibilbilin ko kada kayo. Day talaang anak ko. Makabandog mo tagay wan ni Tinwang, nga oray paspastorik lang.
Agdiretso ako niti eddan ni Lola. Takasarsaritak tap no malinglingay. Lola? Agtugawak dito abay mo, Lola, Kumusta kan, Lola? Apay nga di ka sumungbat? Nakaturog ka di, Lola? 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 Nanang! Ni Lola! Salin niya gangangas! Lola! Abi-abi na naman nagmatan! Arayatan na kami, Nanang! Salin niya gangangas ni Lola! Tawan 2006 natay day dinadungo a lola ket naglading itak iti nakaro. Na ikawaak iti kaawanan akakaisuna amangan andi ngay kanyak iti kinabulsek ko. Dinamdamag ko iti bagik no kaanon to nga agibos dagiti panubok iti biyak ko. Aging ga iti inot ana iliwliwag ko ti ipupusayan day di lola ket nadanon ti tawen 2009 na amok ti apo pading nga agnagan iti Father Mon ana idistino idi iti lugar mi. Father, may ayatanak ka dagiti sermon mo tunggal mang misa ka? Kasta ka di Brian. Agyamanak no sumagsagap-sapit ikaw unggam tunggal balik ka sa ibet ko, ha? Wan, Father. Kasla, kahit ko kanayon kala ko manamang misa, tapno kanayon nakmata makangag kadagiti sermon mo. Brian, agduduma ti lugar pag mismisak dito ti probinsya. Isu adyak mabalin ti kanayon nga mang misa dito, Father, mabalin ka da sumurutakan ka tunggal mapan ka mang misa iti nagduduma lugar? Pakaragsakak loon na dita, Brian. Sige, itugot ka. Bastag pakada kay ti pamilyam, ha? Mapanda ka di mo tin, Father? When Brian, agsubli tadi ti parokya tayo ti lugar yun. Nagmaytag dang iti panang misang, Father? May kanak iti inspirasyon. Kay kahit kung tagbiag, nga oray kasto iti sasadek, tunggal mangig ko dagiti sermon mo. Kasta ka di? Wan, Father. Isasapay ko tadi kan to maumamang itugtugot kanyak, tunggal mang misa kay iti nagduduma lugar. Saan to Apolos, Brian? Ket adda plano. Sapay ko tapo may sunto para ken ka, Brian. Bulakbol ka! Di ka makatulong ni Balay. Pasensyakan, Manong. Maliwliwa nga minasumursurot iti pang mismisaan ni Father Mon. Maliwliwa ka? Nga agal-alay ti abuloy? Manong? Alala, bay amon. Itulog tayon no iso ti pagragsakan ti kabsatyaw. May bayan yon. Tadi ket agaramid iti maikaniwas.
Kaya't mo ka training iti dagupan, Brian? Agadal kang masahe? Sige, Father. Kahit kulaw na O sige, umay kunto ka sarita ti pamilyam. Kalpasan na, itulod kanto adago si syudad ti dagupan, iti probinsya ti Pangasinan. Tapno makarugi kan nga agadal nga masahe. Father? Brian, siya kundi mangibagbagaken ka. Dakkel to at tulong ken ka ti panagadal mo agmasahe. Tauray bulsik ka, mabiyag munto ti bagim. Di ka mang namnamay ti tulong ti pada matao. Ay kat adda kayo day ta, Father. Amok mo't saan amay sagmak ti anak ko ta da kayo ti mangbagbagakan ko na. Agyaman ak nung asta kabsat. O sige, itulod mi adago sa Dagupan City ni Brian iti kabita na panawin. Nanang? Wan anak ko, palupusan ka mo't ta para iti masakbayam ti pampanunutin ni Father. Para ken ka anak ko. Kailiw kundi pamilyak. Makadanak man nila. Brian, apay ana ulimag ka? May liwak iti pamilyak, Jen. Agpada talaang Ngamnas kan aliw-liwaan ta ti bagpagita. Ipas nagtati agadal nga agmasahe para iti pagbiyagan ta. Agyaman tadda ka mang patpatibker kanyak. Ngamin ay ayatan ka. Katya kay tamalmalday ka, Brian. Ay ayatan ka mat, Jen. Katagyaman tadda ka mang patpatibker kanyak. Agyaman unay. Ayan nga ni Jen. Apay ajak matan mang nagtitimak na diti pagmasmasahian mi. Pero kak man kit di. Brian? Adda ka gayam dita, Jen. Apay akasla, jak nang nagti nagsarang sa nga katawam. Sumagmamanon nga aldaw ajak nang nangaga. Sorry, Brian. Makiwin na swasa kun kan ka. Jen? Apay, anya nga iti basol ko. Anya tinagkurangak. Apay nga isinan nakmatan. Ibagatan subok tayan ayat ta. Katnas kan nga aklunan ta asaan ta para iti tunggal maysa. Pakawanan nak. Katnam na maag adi na kung singaan. Ta talaga makiwin na swasa kun kan ka. Sige, panawan kan, Brian. Diyos ko. Apay ka na yun nakamasubok. At nantupay ka ditiragsak para kanya. At nantupay nga ta. Napaayak anagayat ngem sa anak anaupay ket adapay si maruno nga inayat kumanang ngem isulat ta asaan kami anak katuluyan gaputa addamot gaya man sa bali nga ay ayaten na. Natenebak iti adu apan nubok nga isu tinamatibker kanyak ket naimbag manang taadala ta dagiti kagayem ko iti training center anangan andi ngay kanyak aging ka iti nakalipatak ket nagbaligi ak anang ilipas iti training ko.
Nagtrabaho ak iti Pangasinan kalpasan ti panagturpos ko iti panagmasahe sa akto imayan dito'y La Trinidad Benguet anak kasarakak iti napintas kan natalged apanggadak. Naragsaka kun dito'y manang. Sapay ko ma tamanggagan ti pamilyak ti tugot iti dana ti biyag ko ta kaili ko unay idan manang. Ket kamaudyanan na kidawag man kan ka nga ipatayab mo wenno ipatangatang mo iti ere ti number ko tapno maaddaanak kadagiti kagayem ket isu daytoy manang ti number ko 0999 827-2067 kan 0926-694-1602. Dagiti manang tinumero ket namnamaeg nga umado ti gagayem ko. Toy agyaman unay apagayam mo, Brian. Brian, sapay ko mata. Iti ingka panang dengeg, iti napalabas mo. Sapay ko mata maliliwa ka, kat no anyaman dagiti nagsaksakitan tinaka mo iti kalabas, masursurum ko man alipatan kat mamakawan ka, kadagiti tao anakabasulken ka. Di kagdanag, awan mangabak, iti tao anapakumbaba. Isumagpakpakumbaba kalat tatasaan at tandaday ta anababa ka. No di ketandaday ta, amas adda na mo, ngam dagiti mangikuskuspilkan ka, kat mamatiak, akadagitoy, awanen ti mangibaba, mang tagibasit, wano mangikuspilkan ka, tanapanag na kamon. Nga uray awan ti pagsadagam, agbiag ka, babaan ti bukod mo, apanangisakat. Alakas tan Brian, agyamanak, iti ka panangibinglay, iti padas mo, iti programa tayo na pauluan. Dagiti tukot, iti danati biyang. Pinartuat ti Salyang Productions Baguio City Company para iti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.